akabasa kuba nikaterwa kandi kayitabamu ba delegates abakwingana 2 kandi district says kwingana 27 nizo zabasa kuba nizisindika abantaha kandi omubantu district 27 haba haine kutwaranamu abebembezi abari kwingana 10 abaraze omukachiko akakuru akihanga kandi omuri kumomwe habasheme kuba harugamu abakazi bashatu as a must kandi mushanju nabo baterwa karuru ngo kucyakundwa bitu obwahati turi nogwe returning officer basakubana atebekanisa akaruru akerizoba wechitinisa Jennifer Chobutunji naenda okubana atugamberaho ebyabasa kuba nebigendo meisha erizoba eryanyakazoba na munonga tugambire emitendera eyalabibwamu okureba ngu akarura kakaterwa wechitinisa twakira amaranga tayari West TV. Thank you. Amazina ganje ninye Chobutunji Jennifer. Ninye returning officer we olunakoru. But other days I'm the regional election officer Ninkura region yona ya Kampala. Izoberi tulion tukola elections of non-unionized workers. Unionized none. Nikimanyisa ntali abakozi abatali mu unions ninga ni groups nabontu batereka ne bakola karukabu balebe nti bafuna abakulembezi babo. Now what happens at sub-county level, the Ministry of Gender identifies ababa abakozi abatali mu unions. Ngo kugira nti teachers unions konkana habaro habandi abatali mu those groups. Hati yani baronda abakulembeze babo ha sub-county. Then kubakuheza willingly kubakuheza kubaronda sub-county baze ha district. Hati erizo bantu baronda ha region. Ejini central region, erimu central north, erimu Kampala region, then habe muna central south. Ezo za Masaka ya Ntonde, Kalangala, ezo zona zirimu ezugwa mu central south. Hatiya buli district yabali kuleta aba delegates 10. Konka erizo batu abatuine ba delegates 270. Konka tuenda kuyamu aba delegates 10. Those 10 delegates ntuza kufunamu abarugamu Omukaruuru bakuza kuzaha chetwaita national eji aberi regional hati bakuza koyongera baze ha national. Yes, serizoba twatukutera Karuuru kaba non-unionized workers mu central region eji ya Kampala. Then twafuna abantu 10 tukuza kubarangia haza kitukaherezi tuliyo tuli process baheza ku abaliyo bali kubi adding up tulebo harasinga konkantu za kufuna the 10. Among the 10, the 3 as the law says basemere kwa bakazi women. Now it is not a must only 3 nti nibo basemere kuba abakazi no bashanko kushanga nti all the 7 or all the 10 are the women. Konkato kafuna all the 10 when they are the men. United law, that's the law. So tuza kufuna aba delegates 10 erizoba tulebe kutaba sindike ha national. Yes. Turi kubumba hine ebyabaho byabasa kwandi biteganisa nka Karuuru. Mbwenu erizoba lyabalibonire munonga. Okuleba abantu baruga mu districts ezindi zona 27 baija konkata aba okurwana cyaba rokuteka kando obwe twabatuine team inkwetanka electoral commission team abukati nkaba shakora karunkaka ntayine team abantu abandi eji team inakola nayo yakwasaganisa ebintu byona je so titwafuna any problem hateze ezesaha twaheza okufuna the 10 kandi tuza kubarangirira. Webare munonga kandi umurundo gundi kutera kweta utayire kandi tugambireho okushekora ubonko abo kugamba abantu bayine okufuna bebembezi omuntebe zimwe na zimwe na munonga ahaba workers nko kumwahura ebigambo ya returning officer kuchagenda omumaisho kandi akaruba cyakabara nabara kasinge nibaza okubarangirira. Abatari West TV Chambogo Kampala Uganda Ivan Nyesiga reka tugarukire batahe baitu omu studio.